Nā he whiu tau ki te mahia Hipkins I tōna huihuinga pāpā ho tuatahi hei kaiwhakakapi āpisihana ki te Pirimia hou, Christopher Luxon. I runga I tānei whakapai nei, he ngoi kore noa tōna mana arataki I ona huamahi, Winston Peters da Uncle David Seymour, kāre I pakari te tū hei kaiwhakakapi. Nei a tini Molyneux. He hekenga āhua tōroa mai te Pirimia ki te kaitiaki ki te āpitihana. I think that the Prime Minister needs to show some leadership, make it clear to Winston Peters that that is unacceptable and make sure that that stops. Kei te kōrero ia mo tēnei whanonga. Tell the public what you signed up to get the money. Let's call transparency. Okay, thank you very much. I te huihuinga tuatahi a te kāhui minita ka puta I te tuarua ia Winnetana Peters tēnei whiu. Mo te pūtea 55 miriona āwhina pita kōrero tūmata whānui. Hei tautoko I te hunga kairi puata, I roto I te wā o te kōwhiore. Hei tā Peters, he utu whakapatipati. I don't think he had it from the beginning. Winston Peters and David Seymour ran circles around him during the coalition negotiations. Ka hore hoki I mutu nā whiu ki reira, mai te kai kōrero hauora, a Aisha Verrill, he kāwana kua whai whakaaro ki te kohi tāke, mai te huripoki I nā ture auahikore. It is absolutely disgusting that this is being done to fund the National Party's tax credits, and internationally we're seeing headlines reflect the fact that we are a global embarrassment for rolling back these laws. I nā te wero ki te minita hauara hou. Māori have led the smoke-free movement since the Māori Affairs Select Committee of 2011, when a national Māori Party government set the smoke-free goal for 2025. That goal was a 5% reduction of smoking to 5% for everyone, but also for Māori. One important thing for Dr. Reti to acknowledge is that the goal is not just to lower smoking rates overall, but particularly for Māori. That they are going to part fund their tax cuts by increasing the number of young New Zealanders that smoke cigarettes. Many New Zealanders voted for a tax cut, but none of them thought it was going to be funded by making more people smoke. I think that is morally reprehensible. It shows that just 2 days into government they have already lost their moral compass. Hei tā rātau no e kore he kiko nā kaupapa a te kāwana e toru nā māhunga I tuatu I tērā ki te tauwehe I te taupori o Aotearoa. He kaupapa mārama tēnei mema pāremata o Aotearoa tuatahi o mua, rangatira a iwi I nāia nei. Kua oti noa atu te whakaimai, engari, kei roto anō I ngā ringa o ngā minita te kōrero whakamutunga. Ko tātātou tino mate, ke kona act. Ko act, te rōpū, tō rangapū, e hau koti ana I a tātou. Their policies on the Treaty of Waitangi, I think, will be incredibly divisive. We know we're biting off a lot in order to get it done, but we're determined to do so. I nā te kōrero mena he auahi, ka re kore he ahi kei te whaiaki. Tini Molyneux, te ao marama.